Yang tuan-tuan duduk ni, kursi, bangku panjang dengan sofa, haram. Berani dia keluar fatwa haram. Jadi dekat pondok pengajian dia tak ada kursi, semua bersila. Pahaman begitu, kalau sebo keluar, rosak masyarakat. Bila kita ajak dialog, Syekh, kenapa ente khabar kursi haram? Dia kata, Syekh, pertama sekali kursi ni ciptaan orang barat. Menggunakan kursi menunjukkan kita kagum kepada orang barat. Sedangkan orang barat ni orang kafir. Mana boleh kagum pada orang kafir? Pulak dah. Tapi dia pakai handphone, molek je pakai handphone. Orang handphone tak ada lah, anak Saudi pun buat telefon. Semua negara kafir lah ke buat telefon. Baju Melayu dia kedai Cina buat. Malah cerita je lah. Jubah made in China kalau cek betul-betul. Kopiah pergi Mekah kalau tak percaya. Beli serban sebelek made in China. Tapi senyap je lah. Dia kata nenek moyang kita juga tak pernah pakai kursi. Nabi pun tak pernah pakai kursi. Kalau kursi tu bagus, Nabi pakai dah kursi. Oh, sudahlah. Kemudian jadi pelik lagi, penggunaan kursi boleh menyebabkan orang menjadi malas. Seorang wanita kalau duduk di kursi, posisi dia akan membuatkan orang lelaki gairah melihat dia. Kerana dia akan sengit ke sana, sengit ke sini, akan menampakkan tubuh badan. La ilaha illallah. Baik tu tongkat Ali ni jangan minum hari-hari.